Hello, Tuni, Kuki News in Bezosi, na bon saben liam na hivin Tunin jong, igam sung inam sunga til so ho, aban banin hilset na hin bolkit no hitin, munzat choma til so ho hi, ivet na hi le, Tuni a hi email ma ho hin, til palo igam sunga a po wa hi le chun, Kuki chate ngo na, a bol zivi, ti jong hi et so ke wa hin, a hin la Tuni chan ge a hi. Ichito bang le thu thei na dinga inam pi din khom ding pan khom ding ti akil hang sap jeng wanga tu ni chan ge I pan khom thei lo pau I din khom thei lo pau wang hi po nat om le jeng e ti chu iga phon masan wa in tu ni 22 July 2026 a hi ta in tu nin chong ga veleu chun news za choma hungi so ho chu suspected militants blow up breach ti a hin hi chi hi lei kamzong a dinga kamzong gam kai dinga chu thupi loi kha jong a hi tain thi le a hi in hi chi thi le jong chu tu ni a mel het lo hon bom ana kamovin boma hi ana susiwi ti ho jong mo a hin a video ho za chom social media jong chu hungki the thang ho chu imu deu a hi in hi chilai mun ho I he thei deu kha chu kamzong kitina a hi e ho ki lut thei lo ai e ho chu cha sat bo a hi in cha sat na to cha sat to hi chi kamzong chu kimat a hi in hi zong le khotia ama ho gam kai sunga galut na ding chu tu le tu din mon a chu e ho dinga thil ha sa hi in a hi wanga tu ni a hi chi to banga le a hung ki su siat pha na chu Kuki chate ngo na nasata bolvin meite ho news phong hon jong aphat changa hi Kuki chaten asu sile Kuki chaten hi chi lei ho a hi bom akamova akapu danwa hi nasata hang samoviti ho jong mo hi aban le mun khat langa tameng long langa jong hi vet na hi le chun ngone district gam kai sunga ZUF le NSNIM ho anaki Kapto vin aha ki Kapto le jeng vin jingka langpung sagya pana chu ki panova nasata anaki Kapto vin ahin la Athi Amang ahi lola ki tongkha koima Vang report mo ahi poi ti chu iga het thei diwa hin phon wa in hichiwa ZUF le NSNIM ho hi iti ki Kapto wa ahi lawai la ami pi ho hin tu a hi I to bang thu sei anei vam ti ho chong hi he thim na divin hilse na hin bol de win tin UNC in jong Manipur governor hi nga hi le kha na pilunin hi chi le kha a ki ji chu a hi le deputy CM pinem cha kipgen ama hi apan mun dal ha hen apan muna ko na nga hen anga zo ting le achung thu ki khol hen milong mi gup ki thana chunga he ama khut nung a hi ti a hi ngo na ho jong a bolovi ti ho jong chu mo a hi in aban banin igam sung inam sung thu so za chom ho hi hilchet na tunia hi hin nei ki dewa hi ama sapena ga velohen kamjong gam kai sunga lei thu pi ta khat tu le tu a kamjong gam kai sunga dinga jong a thu pi pe na jong ki he chule agam kai hon jong aha za penu hi chi lei hi a hi ti a hi in a hin la hi chi zan hi pungsom le kim la chu zan nunga hi mel het lo ho hi dinga gin mo ho hin lei chunga hi bom akamovin ngata su bom hi ahung po a chu phat chom khat jawa hi chi agin ahung ki het jawa chu mi phabe pin agave win na hi le lei chu ana bong tai ti ho jong he mo a hin tunia jong chu Manipur police le center for so ki tho khomova ngi chalai muna hi gachiwa amun ho jong vel han ho jong anei wi ti a hi in hi chi lei aki su si na kom ta jong hi gari khat jong anaki hal hai ti ho jong mo a hi ni chi gari ho chu telecom department ho gari a hi ti a jong chu thulut na ko na hi mo a hi in a hin la hi chi telecom gari ki hal ha na a mi ham lo ham la ki seipon koiman I evidence in jong amit na mu koima hi chiwa hi ama hon a bol hi ti jong hi
ki hello ahin la hi chilai la a hi boma ki supu mong hinam a hi lo la le hung bo je a chu bom banga chu hung ging jing ham aji chu hi chi thi le a hin na thi le khat chu hung bo a hi la chun agin chu ding mong a hin koiman bom aging ta in a hi lova hi le hi ta hi chi ho associate ho jong chu ki hello a hin la leiwang chu an bongi ti hi a hi in akoma a hiang akoma cheng mi him hon an seina wa chu a hi le tangkhul hon an seina wa chu hi chi hi bom mang cha ki su se a hi ti a hi hi jong le tu a hi security hon check a bolovin investigation phateta in chilha pi ding in jong to gon anei zom jing of ti chu he theine divai ga phone a hi le tu ni a zaleng rong hole ZUF hole NACNIM ki Kapto na ho chung changa chu tu ni a ZUF hon thupon a hin bolven press release khat a hin sovin hi chiwa ZUF hon press release a hin bol na wa hi a hi le tu a zaleng rong United Front in akidin pi chu a hi le chen khom pi zat le nam zat chom ta hin kilung to ta le ki to ta hin khom ding chen khom ding ti ho hi ZUF din pi a hi in a hin la tu ni a NACNIM le ZUF kamson hon tu ni a mi pi lungel za chom langa a hei ko yu vin hita gal a kho lai ta a mi pi a za chom langa puya mi pi a phalo lang ta a zaleng rong movement su min sit na ding le zaleng rong movement achal ha thailo na dinga to gon ane pau hi zaleng rong in phamo kisan hi ji chun tu ni a ZUF ho makaina hilova NACNIM le tu a ZUF kamson ho ki tho khomova hichi gal min mangcha a volunteer tampi asimova a kho a milham ho khangtha ho atilova ama hola a zau theina dinga ama hon volunteer min mangcha a tunia a kho a khangtha ho ma khoding future associate pau hi zaleng rong in akipom theipon hiji chun koi tabang zaleng rong gam kai sunga na tonga zaleng rong sunga hon I het diu chu mi pin koiman hiji NACNIM le kamson ho hi itosot lo diwa hi tunia ama hon hiji gal min mangcha a khatle khat ki ka a kina na ding khatle khat ki to mo theina dinga pan ala na chungwa mi pi ikchi thei diwa hi hita hi tu le tu a hi ZUF le NACNIM ho ZUF kamson ho le NACNIM ho hin tu a jong hi zaleng rong gam kai sunga hi bunker ti chu tu le tu a check post ho jong hi gup sagi lang asi movin hichiwa hi mi pi henga sumdon paidon abolovin highway ho a hlei gari izan ham khat jong hi tax adonguvin hichi hi ke ho gam kai sung ke ho gam sung a hi in a hi theya hi le ZUF kamson le NACNIM tosot na tu ni chan gya mi pin hichi ho zatho ma na I to jing pau hi ei ho movement to ki banglo na tampi a hi in hichi chun mi pi ho ching theu hi tin tu chung gal min mangcha a ZUF kamson ho le NACNIM na to na chunga hi mi pin in a to sot lo di win jong het sa na ahung ki boli ZUF in center force ho to center to talks ki nei a hin hiji chun hichi ZUF in jong kum izan ham khat NACNIM nong anaki zui a hin la athil thum pau hi mudinga lom lo athum a hi ji in ZUF in zaleng rong mi pi zalen na mu theina dinga to gon ki nei a hi in hi chi ho hi mi pin ito so ke di win tep na ahong ki bolin NACNIM le
ZUF kam son ho hi koiman izat hop lo di win mi pi ahung ke sa in I chen khom pi ho to chamdi la nom ta hin khom ding zo hi ZUF lungput hi ti a chu ZUF ti chu zaleng rong United Front hon jong press release tu ni chun ana so do ve ti jong chu mu a hi in aban le hi chi don but na a hi Western Command Naga Village Guard ti a hi kimin vo hon jong le kha khat a hin so ki no vet ama hon le kha so na wa hi total war declare against arson ti a hi a phongu vet tu ni a hi chiwa volunteer attack ball ho hi tu ni a patna total declare war ti chu gal ki phun khum na hi ta ve tu ni a hi chi to banga village volunteer ami asa veng bitinga panla a khonga a pang ho tu ni a ZUF z in hi chi to bang to gon na hin ne wa village volunteer ho agam ami a kho veng bitinga panla ho na hin kap na chung wa hi volunteer hon ki mo vet loading na hi vi ata to adon put na nahung ki pe di wa hi na chung wa to a hi gal ke phone khumai tai ti chan ge jong hi a in say win chule hi chiwa a point khat na say ho hi iga vet na hi le chun amoin tu a hi a say ho hi every zami lengmei rongmei inpui ti ho hi chi citizen hon jong koiman ZUF atosot loading dan le aban le ama hon phateta a mi pi to sot na village volunteer guard ti ho a hi lo le naga village guard ti ho hi to sot zo ding in jong tep na hin bol lo veti a hin tu ni a hi e ho all Kuki kiti chiru kiti chothe kiti ho ni chi ho aza au sa lo na ho jong hi chi wa ko na hi chiru hon jong amu ta deu ka ta sanin hita hi ama hon I to banga ke ho na ga ke hi veti jong le na ga hon tu ni chan ge ya ama ho hi na ga a jong asim lo ai na hi chi chu tu ni a I chen khom piu chiru hon jong I ke het di win neu cha ei pau jong a het tho wa hin ananga yu win tin ana ki het leo pha hi in ngani na a seu cha hi le tu a hi village guard ho attack hin ball ho hi tunia patna gal ki phone khum a hitan ZUF for hin Kuki thingnoi ho ki thopi a Kuki cha te to pangkhoma e ho e bolo a hi in hi zi chun ki mo vel loading hi ti ho chan ge jong he a bol win a thum na a hi gi na phateta ne wa hin hi chi a chaina a hi in koima warning avela ki peta loading hi hi zi chun Western Command in tu apana hi action phateta hong kilading a hi in zami lengmei rongmei inpui kiti ho hin phateta ama ho to sot dinga jong hi tipna boluvi ti jong chu iga phone thei kin wa hi in ama ho keu a hi po in rongmei na ga ti ho loi jong hin strong condemnation na sata dem na a hin phong kit novin ama hon a sei kit na wa jong hi tunia ZUF je hon hita naga volunteer ho bitiang kiti ho a target ahin bolwa nonei district gamkai sunga hichito banga volunteer ho thading matding bola bolwa thalna sata ahin kap humna chungwa demna sangta a bolovin chule ama hon asei be na wa cho hi le naga ho khat la khat kilungsi ta pan khom phat a hi in tu a hi khat la khat ki kap to a khat la khat ki yang bol phat no hi poi ti jong hi a hin phung ki no ve ti jong chu mu a hin aban le joint tribe council Manipur kite holoi jong hin joint tribe council Manipur hon jong thupon a hin bol naw hi ivet na hi le hi chiwa jong hi kimukit a hi na chothe ho jaw lo hi in pui leng mei rong mei aban le zame kiti holoi hi ama ho si hi a hi vin tu ni a adang ho all Kuki ho na in ke ho ka hi ke ho jong na ga ka hi vita ke pelut na jong le ama hon asim tha nai lo a later hen na sanwa jong jaw kham jong hi nai lo a hi ve ti hi iga het thein le dewa in se wa hin ama hon jong
tu ni a chu na sata dem na bol lovin chule point ni lang jong hi ahin pewin hita chu ama hon jong tu ni thil so ho chu phamo asal he veti ahin hi chi hi het thim na divin bailam thei pe na neu cha ale kha so ho dal ha hitin ipi bola tu ni chan ge a ZUF hole NSNIM ki kap to jing ham ti a hile masanga ZUF ana masanga chu ZUF ho jong hi NSNIM an hi win NSN in movement anei pa chu anachal ha piu ahin ama hon jong na sata to sot nova pan ala jingu ahin la Indian government to talks ahin nei now hi kum som iza nam khatlam hung lut ahi tai hi cho avet nova hi le Indian government hin engol bol ahi bouve hi chi constitution ahi lo le flag atuma nei ding ti ho hi AP lo hil ding ahi iti ta zong le eho independent mu kham zong hi pouve ahi lo la country siam kham zong hi pouve ti pa hi ahin het phat nova tu nia tangkhul ho lungel hi lengmai ho ahi lo le rongmai ho cho hi su eiman cha mai khet bu aiman mai hi ti hi ahin ki het do phat wa so amawan anadal ha wa ZUF ahin phuwa NSNIM agam sungu wa kona ahin del do wa ita su pan ahin la wa masanga pana ZUF to hin NSNIM hi Kapto jingcho hi chi NSNIM hi aphat chenga ki Kapto hi ven ahin la hi chi aki Kapto na wa hi ivet na hi le chun Tamenglong ahi lo le none district ti ho ahi Zalengrong ho tam chu Zalengrong ho atam ji wa chu koiman NSNIM chu atosot bi ese lo za ji chu NSNIM ki ti hi tangkhul ho lam kaina a ki phu hi bo chu ai ti ja chu min azat pi chu neu khat apan pi te yo ahin la mi phabe pi chun ZUF ho na to dei lo ja NSN a lu loi jong chu tho ai hita chu amani hi anaki kap to wa agam kai sung ki chu a eho khatla khat ki kap to bang wa hi ama ho jong khatla khat ki kap to wa ZUF ho hin atum be a center to jong talks ane yu ta chu to NSN to talks ane pau a hi lawai le agreement sign pau ho hi chu ho ZUF ka zaw ta pouve ke hon atuma dialogue ka ki bol de wa hi tai ti a central government to ke ho na ne wa Assam gam kai sung ahin Nagaland gam kai sung ahin Manipur gam kai sung ahin hi chi ho si neu khat hi la do a hi ta so ama ho gam kai sunga hi piam khat chu adelo a hi ta in hi chi adel phat no wa chu tunia hi mi tampin ZUF chu support a bol chu ZUF nasata support min ahin bolai le NSN na dinga hi agam chu neu deu jing ahin la hi chi ZUF in hita pan ala jing laya NSN in gam anei ta lo phana chu mi pi ho pui koi na dinga tu chung gal hi hi chi min mang cha chu volunteer asimo wa a volunteer ho cha ama hon training a pi wa man cha ho pi wa ama ho mina ama ho dei dan dana vai hom theidinga chu hi chi volunteer ho chong cho asimoi cho in jawa sei ta win ni chi wa volunteer lam kai ho jo si jong he ana ko wa NSNIM in pateta azol wa ama wa analu sa wa NSN le kamson group ma jong hi atha tam piala beu ta cho aji chu ZUF in imacha abolo phana chu NSNIM to kamson group ho hin apha chenga kuki ho jong attack a ball jingu a ball jingu wa hi le chon propaganda za chom chi so hi le melong ho mi gup tha chu kuki te hin kuki te hin melong ho I chan ham khana yang ball ding to gon anei wit a hi thu ki than ji teng le hin mi tampi lung hang wa hin hi chi mi pi sentiment cho avet vai le NSNIM to kamson group ho hin
tua hi apart kilempe na hi ti a chu ama ho hin kuki cha te kho ho a ha lova kuki cha te in su gen theula mi tampi chu ki pa hi ta chu mi tampi masanga ama ho ana support lo ho loi jong chun tu chunga hi avet nu wa hi le NSNIM to ZUF kam son hon ana to pau hi igam ina ma dinga pan la hi bouve ti a chu na sata in to sot no wa a kho a volunteer ki hleng do wa hi chu NSNIM to kam son ho hin training phatata api wa ama ho chingam lo na ama ho bol nom lo ho zo si chu tu ni a hi chi volunteer ho mangcha chu to gon amazing wa hi ti pa jong chu I head team ne diwa ne cha kain sei sau ja ba hi in tu hin Kuki student organization Cedar Hills a kona meeting ko na ti khat le kha hin sovin ama hon a sei na wa hi le Kuki student organization Cedar Hills office a kona ka ngai lut naw chi bai ka hin pi uvi Thienzang Assembly 2025 Resolution number 12 Assembly 2026 thu a ke ho khom kit ding ikinop to now bang over ahung lung ding that 25 July 2026 ni ho le district headquarter le Cedar Hills noya KSO block blocks zosi to joint meeting nei khom ding meeting ko na kahin nei in ahi ti hi ain phong oben chule ama hon asei be kit na wa chu hi chini khole hin lam kai zo se gel ho na nei puma I hung chi di win het sa na le het sa na kahin nei in ahi chule meeting akichai le ne khom na zong KSO Cedar Hills in lam kai zo se ho dinga ki gong ding ahi ti ahi ne khom na ho jong lam kai ho dinga ki gong ding ahi ti jong hi het sa na ahin bolvin chule hi chi meeting hi KSO Cedar Hills Administrative Office kangui muna ding apart hi ahi la pung som la khat hi ding ani hoding hi ahi la 25 July 2026 Saturday ni hi ding ahi ti jong chu mi pin iga het them na diwa in phone wa hi in hi ho hi meeting nei ding meeting ko na khat in ne ya hi jong le ne la cha ding ahi ne khom na ding hi sane na ding hi ti ting la hin athanom jep ta ikilo jiwin tu ni a jong hi chi policy mangcha chu le kha hi hung ki so hi la akilo min hi chicken gon aki chai ting la an ko so an kung so khom na lam kai hon jong anei di wa hi ti hi yer sa na hin bol ven e ho hi tu a hi ngechiwa thu so ki bol to banga hi igam inam sunga jong hi thu so ki bol hen lang ki sei zole aphata dem ti jong he akigel changa umin aji chu ne khom cha khom ti lowa hi mi pi ki tui be se lowa hi na khoti ai le chun SA idel na chung wa hi SA imu te ngola mi pin hapta khat ta bang sai ne khom the wa hi ti zo a hi ki sei han nang le SA del jong hi ilung lut jap de ham ti jong hi ki sei do no min aji chu tu le tu ai ku ki cha ten I movement pau I he yu ta zo I pi I thu moham government henga chu ipi ngai cha nom I thum pau chu ipi ham ti hi don talawa I chen khom piu ho to ki boy ding hi chi lo ka le e ho ki ka I boy diu politics a boy loi hoa boy loi aza za na hi ki boy jing a hi tai ni ji chun neu cha iga he thim theina dewa SA imu te ngol e hon jong sa ne ki tai ni deu ni e khom na lam kai jo sin jong anei ding hi ti zo ai ki seile mi hung min in pon na jep diwem ti jong hi gel thei kham se na hi umai tai izi chun kanam mi te hon pan lawa hi te ti jong hi kan sei do no min kukin pi cycle gam kaya ko na jong gam sung mi pi ko ma he sa le tep na ahin bolovi ti jong hi mu hi in cycle gam kai sunga kong home area jut development union ama ho hi ngan se na ki pi hi ta in ilam piu ki zot to na ho jong he asele jeng ta in hi ji chun lam kai hon to khom na ki nein ki ho khomin Ichi lampi ho sim phat na ding chung chang ana ki sei khomin a hi le ichi wa hung ho zo se hin KAYDU ho
ngan sena akipin ama ho lam kaina akuna ikizot to na ho lampi ho jong hi sim phat na dinga to gun akinein itiam khana hi chiwa mopo na nei dinga kipedo ho area jut development union ho hin itiam khana inso na panpina ahin thu muwa ahi lo le lampi tuika azong ta chu donation ahin bol kha wa sumla pai thum na ne ya hi zong le ki phalta ina pi wa igam ina ma dinga kapi do hi ti zo a hi igel wa hita chu ina su boilo hel deu ama hoi full authority mopo na hling sel kipi a hita in hizi chun ama ho hi phateta ina to sot deu itiam khana sumla pai don na ho ahung ne wa hi zong le ina het thim wa ilam piu ikizo to na ho sem phat na dinga to go ne e hi vi ti zo a hi koima phunlo hela ina to sot zo di win het sa na hong ki bole ti zong chu iga phon thewa hi in aban le kampu pi zut union hon zong het sa ti a hi thupon khat a hin bol kit no win hi cha chomlam thea ga seilo han igam sung inam sunga hi mi tula hi keng li ho tilhen gari a keng li ho four wheeler a hi in two wheeler a hi in ichi ho jong hi anei I hung tam ta wen chule in anei a hung tam ba na hi agu amang ti ho jong hi akisai na hi a hung tam le jeng ta in hi chi chun a hi thea hi le mun tina kanami te hon I gari four wheeler hi han two wheeler hi zong la ema compound sunga park eki bolta divin her sa na hong ki boli ti zong chu ein phung do vin itiam khana gari akeng li hi han akeng ni hi zong la ahung man teng la hin khopi sung dunga amana hi la chun mi khen khanin ain mai langa kona cc camera anakoi ji in khen khat chu anakinung mu ki nen ahin la cc camera ki fit lo na mun ho a mi gari four wheeler hi han two wheeler hi zong la hong ki gu do teng la hin a ho la ha sa inang ho dinga zong ana in hizi ichun a hi theya hi la ema compound na iki pak ngova phateta iki vet kol zo di win he sa na hong ki bole ti zong cho in phong win chule ani na asai ki no cho a hi le koi to bang thomas ground sunga hi a khonei hi hen a hi lo la khopa mi hi zong le koiman khamna thei a hi la vai le hi chi ground sunga hi khat la khat nin hi ta chu zu le sa ni na inei pau hi phamo ki sa in koiman hi chi to bang I bol ta lo de win zong het sa na hong ki bole ti zong chu mo a hi in chule ama hon asai kit na khat no wa chu a hi le hi chi to bang thil ki gu ho koi to bang ham khat nin na ina a hin zo a hi le hi chi azu akicho ho chunga hi kes ho zo ki bol ding ai kes ki bol khum ding ai ipiji nam ti a hi le agu ho azu ho chu alang khana chu ama ho drugs addict ji a hi lo la poimo je azo hin a hin la acho ho hin tunia aman hlome ti don talova a hi lo la aman tom aman tam don talova ita chu mi a man hom cha hung ki zo ho ina ki mo cho jeng pau hi I ma cha hol to lo vai bol pa phamo ki sa in hi ji chun agu ho azu ho sanga hi anaki cho ho hi hung ke mat do a hi le nang ho chunga ke sang ta ki bol khum ding jo nei hi vi ti a jong hi a in phung ki no vin hi ngaban le kuki in pi in tu ni a chu press release khat a hin bol kit ven hi chi chung chang he a hi le ama hon a sei hi a sawin ga sei saw leo hen hong sot mai the a hin hi ji chun a chomlam thei pe na ga sei leo hen kukin pi hon a sei na wa cho hi le tu a hi center hi hen state na hi zong le na to na nei ho transfer ki bol la kuki mai tei gama ding a hi lo le kuki cha te tangkhul gama posting hlading ti ho hi cho ho dei lo na a hi nasata tu ni a hi thu phon a hin bol win itiam khana state hi hen center hi zong le koi to bang ham kha cho employee kha chu ana to na transfer I bol pi ta wa hi le at chu na ding mun chu ama dinga safety hi nam a hi la wa hi le hi chalai mun a chu apan mun nga hen ti to banga eng sana
posting kisol te mei te bang chu Kuki gam sunga hong kisol ti to bang ahung oma hi le chun ke ho dinga tu le tu agal nei kai win hi ji chun hi chu to bang hi thei pon ti government le central government le state government jong phate ta in ki gelo vin lang tu le tu a hi posting za nai bola hi le di thei lo ding hi ji chun tu le tu a mo po na nei hon hi ta khat la khat transfer ke bola Kuki meitei gama ki umsa hi lo le naga gama ki umsa naga ho Kuki gama umsa ti ho hi tu le tu din mun dinga ha sa jep a hi in hi ji chun a hi the ya hi le hi chi wa mo po ho hin lung na hin tha gel ke wa DGP hon pateta pan na hin la de win nge na ka hin bol ve ti a jong chu Kukin pi hon jong thu phon ana bol ke win hi chule tu hin Kuki student organization more block kona notice khat hong ki so khat ga velo hen KSO hon tu nia more gam kai sunga mi tampi dangi na ahung vei pha na chu hi chi hi school kai sa lo ding chapang ho hi pha chom khat school kha pi a school ho wa zong hi su thin na za bol pi ding ti hi to gon aneyo hi la kilomin izi chun ahung lung ding jing ni ho apa na hi 25 ti chu Saturday ni chan ge hi school ke kha so ke ding school hi Monday ni 27 ting le hin school ho zong tha lut pat beb ding a hi ti hi het sa na hin bol ve ti zong chu mo a hi in tu le tu a hi doctor a hi in a hi lo le mun hospital ho azong hi vet nai le chinat nangen jing to bang hi more gam kai sunga tam le jeng ta in hi ji chun hi chu ho su thin na ding le koi to bang doctor a ki check up sa nom hon jong i chi wa i ga ki check up sa wa a hi la wa hi le tu le tu a hi chi dengi nat na je a student ho chom khat kinga sa a school ho pateta su then ding ti to gon he ne yo hi didana hi ni ji chun hi chi to bang na atam je in 23 apana 25 chan hi school ki kha ding hi ti jong chu Kuki student organization more blog in jong he sa na hin bol kit ne ti chu ga phon no hi in aban kit le UNC in petition khat Anasa Manipur governor hi nga hi ta hi le kha khat ana pi lu no hin hi chi le kha ana ki ji pen cha hi a hi le governor pa hi nga hi deputy CM tu jing lai tu le to a Kuki chan Kuki ta chanu piniam cha kip gen ama hi apan mun dal ha hen lang aban le ama ajipa jong thing noi leader khat a hi in hi ji chun tu le tu a hi apma jong deputy khat a hi le hi chi di theilo hi agang theilam pena aman apan mun dal ha hen lang chule melong mi gup ki that ho jong hi ama khutna ama thupi na ku na thil a hi in hi ji chun ama chunga jong hi interrogation chi hen investigation pateta chi hen lang interrogation ho bolo hen lang iti thau ham a hi lo le a khut nungu zaw mong hinam ti ho jong hi pateta investigation ki bol le ti hi ama UNC ho hin governor hi nga hi lekha an ji ubin an pelu novin deputy CM no jong hi apan muna ko na nga anga na dinga hi nge na abolovin amo chan theina ding point za chom jong he asemovin anango veti jong chu he theine divai ga phono hen tu ni chan ge a Kuki cha ten 2023 apana gal in nei ta ben a hin la hi chiwa igal nei je wa mi khen khat gin mo thu akiman ho jong hi tu ni chan ge ho hin kimo la do lo mi khen khat chu kila do zong nai a hin la hlang pi atam zo pi to bang hi kila do lo ba hi in a hin la tu a tang khul ho Assam rifle ho ambush a bol je wa mini thi a hi chim center force ho mini Athi pha na chu gam kai sunga Assam rifle ho hin state force ho to ki thua operation ana bol wa hi le sonampati langa jong chu boina ana hi in aban le hi che operation a bol na wa jong hi chi ni na thil so ho a hi lawa hi le hi chi sonampati gam kai sung a hi lawai le tua ukhur gam kai sunga hi chi ambush na a hi chi thu to kisam kaya anamano mili ho chu
Tuni chun bel amovin bel amu pharwa chu jela kona na pot ta ve ti zong hi mu ain hi chito banga hi mi za dangnam dang te hi pangkhomova ding khomova jel alu no wa hi zong la gang ta la do athi ho zong min na sata meaning nei ta thi to banga a sa na dinga hi to gon ne ya pan ala jingwa hin a hin lai ho ku ki chate tu ni ai mi za thum hling di chet i thi tawin a thi ho jong ki gel ro talo a hi le igam inam pu na na za la pan anala a ki su khai na ki su khalo hi zong le zela zong mi izan ham khat hi tai hi chi ho na san ge jong tu ni a Kuki chaten I hei jeng pa Vang hi I gel la hi le chun lai nat aumin mi chate vai hop dan le za dang nam dang ki vai pu na le ho ki vai pu na ki pan pi lo dan ho I vet na hi le lai nat aumi ti zong hi kanam mi te ho ki gel phat ki no wa tu ni a hi Kuki chate a dinga separate administration ti lo lam dang kanei ta pouve ti hi I het no wa Ichi separate administration keu hi ke ho dinga ki hin so na khat bau hi tai ti pa hi igel do vai het chet no wa hi chi hi to sot so ke diu 2023 apan ai hung ki phin hi tu a hi 2026 ai tain kum thum hung wal ai tain a hin la tu ni chan ge ya igam inam gen thei ha san ho pon na lova na lai mi zong na lai vin sa akimu a hi le ipi lem lo de ham ipi phachom ham ti ho zong hello lai zong tam pi pa wang he po na rau min a hi thei ai le kanam mi te ho a chai na pe na ka in tip num chu a hi le tu ni ku ki cha te ki hin so na ding le ku ki cha te ding a khan to ma chal na thei na ding le a in tina hita na government na to na imu theine ding te yu jong hi chi bo hi alam pi khat hi ku ki cha te a dinga ki hin so na le zalen na le ki vai hop na ki tup in ei theina deu chu separate administration ti lo hi alam dang I ma cha ku ki cha ten ki nei ta lo hi ti chu iga he thiem na de vai hin pho no hin he thiem ta de ta sanin kanam mi te ho lungsi ta in khat la khat ki dem pa dal hau tin khat la khat ki noisi na pa dal hau tin khat la khat ki to so zo hi tin khat la khat ki thop to jing ti ti jong hi achai na pe na ka ga sei then tin tu ni ku ki new sin be ai ngai hau zo si na chung chi win ka ki pa na bon cha win pathin phat thei na bo jing taw han